Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. All Shnong Riders Association harangkat kejinya trailang mat ke MotoGP hakasan tarik unok pra arjar arsan klapen long ya kejinya kopnya tuk arshaka blatip kum ke North East Motorcross Championship arjar arsan kabla long hak Shnong Khawang kabaha bapok hima nong spung hakan ni kejinya kopnya tuk kaban sepen kut akan riu tarik unok pra arjar arsan kinong shimanta kidon kumasis pa ngutam kibakan thup haki kerdan yakun beper kum ke expert ke novice two-stroke senior scooty beginners kids seperti kan thai hakan ni kasngi le yo apply pajba ya motul kabade ka mobile jong company MotoGP Sedang dari nasang priang, sistem jong akade pels nam, ngelang excited, nervous. Nakal yang ada di justru ini ngara praktis, mesti nak jalan jong, bi kuat betul lang, kuat iben lekar dah. Pernah kan sepuluh, dah sedang berskill lem tu, ke 40cc dirt bike. First time kan ni lah, along second time nama first time pakai lomba ka aslam blood ka competition kamla apsura takra one pie no tementa de nyele e bamta along second ni ko ai kan bandi yu tin nang kio hadu da poi sigi ba kam he level jing one sini ta jing stenat mesti me ba stenat ini ka sport ta ngai one sim benta nadu kiper jong ipa ki khana sama kada ngaru long stenat ni ban le ini ka sport jing semua lawan sini ta lakwa he jing job mah kawai ta ngap ai ngu chơi play terkenal he play bana jorong ta gi bahing jong ngaru lawan sini kita support dengan ta ngap he pen job dan bawan meningkong second third tu bar balai dan hi kapur barem ru dan kapur bajab jing lek kai ta menang matai long dan hi kapur bajab kapur barem mah game ta nga de napo riboy hapo msning category, right? Then novice, two-stroke senior category, then scooty category, beginners category, and on special request from the public, we have introduced two categories, that is kids below 12 years category and ladies category. All right, so we are going to start with first kids, and then we'll see, if there are a good number of participants in the ladies category, we'll go with that, and beginners, and we'll go with the rest of the categories, right? And as a member of ASRA and as a consultant to Motul India Private Limited, we are there to support the entire ASRA team and the young talents and our national and regional champions, in this category. We are there to support them so that our talent people get to know how our people are good at this particular sports, right?
so kalau tama nama ketika first time nalong inspire kini kena jengi kan nalong no bikin lat nak basneu alis ke divert ya ke main jengki kan nama hari ini te nuru dangret ngila pen fokus bi ya kan lain kan te ila persang ki football ki kumto tamangi itu pada ye ba i long idon kan ke fokus kan ye te ngi persang pen fokus bi kan nuru 4 years ba sedang kan te mentaru ide iwe ni youngest kan nalong no even iu ke bike kan petrol bike tu te tangom tahi ini meta Hendrio long ila julit tang malong kalong no kum tu long dari tham kum ki sports kum ni long julit tang balong kena kum tu kan tang namenta ya ka long hobby jung i kan long kum ta ngali tu kum ka kemi te ani long katakan long kajing kemen te long tamo kemen palat ki ken namar beli namar kadika first time kum boong te la try his best te ngasungur bangi one practice ka track jong i bante ngiyo man practice sa track jung i te arti mentangi practice sa track jung i ngasungur i track jung i dulong klayarap kan yingi te inspiration di me hi ini but jo 99 gidi inspiration jung ini kan biju pet ba te katahi kan Here, the 35, he's on the lead. Let's go, let's go! Sotonat sungkemen namar kani yang itu tang de semen kong mengi wan nek kas kini jaka te ngi baki la penkrep ha la biang nodong sedong te ikermen makan nyai bah karis kai kampoi sak job te ikermen bangin yo ban lek kai nak kapor makin penyat ikum kani ka jing lek kai man kapor baki khana jongi lukin nang yo ban lek kai ban nang yo man pentibet ile dia ban like nak nu kam kham sniu te ban involve ni ta kham bam bat bor bat suar badai te kapor lu abun balut ni tim tai kemen jong te ban long ban yo ban ini lek kai man kapor kan skum skini jing lek kai ban penlong sini sa ni ka lan tersat sini jing pengkre le blab yang la bet lu nong sedong kemen ba tang katai ban long ba job haba du pokut don ni jaka balong badang duna te don hi babyang coba lah kampenya kelak kami yo experience kelak kam long profesional kampenya te ngai bapak ya kan ni pamentaru ngi bapenya yo kidi belek kai nga kemen bagi long job hi te nga try kan long kum ki tu ki level bala je penya hi ndai da ba ong badai ba first time kenaru ngi lai poi na kajaka kalong ka ba itnat sama kalong kasien ka bengkong thai badon race ne ka than te bat ngai khublei ru ki organizer ba ki lala ban penlong ke ki event ha meghalaya jongi te ka dunam ha ka ne ka judge event te sisa kala long ka jingkut khu yangi ki rider bagi la ban pen i ki sap ki jongi ha ne ka track ma
te ya bangin linya surok sano ye te ngak tu bro iki rider ki ba kwa ban lek ka ki la ban wan ban simenta ham kim kini ki event te ki don ki bun hi ki event sa weiru sa Assam sa Eru sa Nagaland sa Arunachal te sa po Mizoram te kumjur Shnong jongi don ha Meghalaya te kublai sibun ya kene ka organization bakila la pen long kene event ngalas dang lek ka na du arhajar ka kendai te ngalali lek ka sa baru national te ngalala de factory rider jongka TVS company dan du arhajar khat khandai hinga company kelasim ya ha du mentang nang lek kai bat ki te kumjuru ngai museum ya ki wei ki rider ru ba ki nang yai minat chusu ba kam ka da pilih lek kai sabar ki la ama company kan sim bahkan sponsor ya fi kum ba ka sponsor yang ha pin yo bun ki jing yarap ma kalian ka bait kalian ka riding gear ka pisah ka ik boro ketahi
MotoGP jadi kamtam kalian Northeast Championship in collaboration like with the MotoGP dan kalian jadi all Shlong Riders Association kira dan tak future plan ke jongi kau sekarang bak begini jadi kalau baru pakai tim jongi kamtam ipa ini generation kemudian ada keren kepala ada boleh once pihak ini media begini pelaj register begini apa jangan dika association ke jongi boleh di platform kalau ada sun postem kemudian ke sun postem ni asyik menakit kami belak benar sudah persen dari ni jet mentah baru gini participant ni championship kemudian segala begini cuma kerteng championship benar-benar ulah berdiri ubanti jerwa kemudian jet mereka grup jongi kami tak harus kopor kemudian ki baru ki tim jongi nabar dan apa kata kiwan even though like dari apa Assam baru kita awal from MotoGP side supporting us for all Shlong Riders Association. Dan kalian juga kuat show message very strong message kuat berlai. Kamtam ya ki nyong jak baik bagi kerana mendai tang Shnong kumjo ikin thairu bakin wan kin play kalak ngalti wadum buri sap bidan kasap jufi tip bidan rewan ban register begini in ai kalak kalti fi mereka ni lembang ni ke platform nampak MotoGP ni rak fi policy level ni rak fi national level to international ni pat tip yang kata ni pat stop that mosong dia international ni pat benar national level ni rak fi ke iba haji temu jengi dak kalian jonga ESRA nak group jengi kata ai berok bagi kuat kapten kena samla ya kini ka event di collaborate apa dia collaboration ngilek labang ka MotoGP collaboration MotoGP berkelam makiruk ni melak ban jam sekamat halo kani nak kalian cakap MotoGP beri ki sponsor ingiru kalau ba ki kuat kena bigla jongi kila bon ba banyak nya baik ya sekuti platform hari kuat ki bagian rak sawi platform ke bahaya. The platform is already here. Kemungkinan nama ketin way. The platform is already here. You have to practice anytime. But kuat berai fi to the national level. Kategori pun kategori ada full kategori ibu. Full kategori ibu. Dan lagi jong dia export ada novice ada perkhid junior, but beginners perkhid yang kata labu. The lasha kadai ka finalize. Mending finalize lasha kasi bang input ya kani ke event ke jongi. Makan nungut dia kita lawan sementara ni kan. Kalau sementara ni kita apa di kispa ngut. Dan kira kispa ngut kemudian jangan kena jelas jongi. Kibun pasti pada Assam kita awan, nado Nagaland kita apa. Nado Kolkata ru kita ni masa alpas ni. Ti ni le himil ti kena ladir buat jala. Na jala dia kamtam bikin mi khamat ya. Kini ketika jala jongi kuat ki kamtam khamat dengan sim. Kembali akhir bang MotoGP ki kuat beri launch nang kini perkhid ki kuat kamtam kena alri dapok ka jala jong begin rai ki sport national level